nami pite ho tunya hi molno ma uhan se na ha uhan se chi broiler farm bol hi tunya hi ka ga mai do nyau cha ki holim na nei de ka ti hon hen na nam sunga hi iti farming lang hi khalani chong hum zap zap ta na jong la tam be nai pon na hi ji chun khalania bol no ma elo le athano ma idea na ngai cha jong me the hi ya cho ko hung hen na ha ai pi le ke pa men ki do di ho aban ne chan khalani nan dong jing ka teng na kan do no ma sat pian chu pi ham ti le hi broiler farm na hin bol na dinga na ti dan chu koi idea ham ai lo le ipi lung ngai to ipi lung na gela chi broiler farm hi na hin bol do jing ham ti chu chom cha ka hin do no he ichi broiler farm masanga gal masanga chuna atam jo he me le ho ai hi na e ho hi ipeti sedia e ho dealer rom lo na mahazon lin ta ta yong kine yo lo mail hon tlang apa na khon supply wa mail ho ai wa pi wa atung chu aju do phol ain mani ma ho yo se ka yo phol atung tham khar khat bo ni ji chu na ma ho en ai le ta jo ki bol bol chom kha jo mail he gal ho ma chu na ke ong ka ki gel thil khat be bol ngai na ti khani kalunga ho min tin chi abu he farm he ki bol han ka ti le mi bol khanin atung he pi na ki sugan theidam te ai wa pasal le pem khat chui bola le lo thin te te ngai ta tup na nei ta na hoi ta kan bol le abu he ulen na ho ki thopi na ya la kan sa do na kan bol mai le te he ka ga chia moi ra nga dealer lin ta khat ka ga ke ho pi le ama chu nin supply na in supply chu khat ve bo se ka wa chu aki pat na ta hi janga khat ka wa na ki thim nai lo ai ja kijil na to go ma ka ga bol le ka zu chayu ahung kai chayu ka zu chai chat le ni thum yo wa gal hung ki pan pe na mai le gal chu ki khai ta asum yong chu in pi do man chanu na tang man lo cha chu ka yong cha chu ka nga gal sung si sia chu ka nga in tin last 2023 last October September la chu e holang he mahazon khan hum ta chu dealer na a cha an bol ta chu kang kang a mi tam nai lo na khalle ni an bol cha chu ke ong mahazon pa chu ka ki mo pya bu om sai ya chu pamai ka sentin ka ki tha par ki le cha chu chi ka mahazon pa to momon ko ma to nung kan ju ya kan chana no ho he supply ama hin Kolkata lang panan la mail ho yo she he down ki bol ta jo to yo he ai mingan ngani dealer ki bol ta jo chi chu chu I khan to na na a phat chum na chu gal chum lo hi le mail ho angan chi la ying diu na I ho langa khan to na ta lo dina hi cha jo hu chi pha nai to hi mi hu ki tam mo ta jo a cha wa he don donan bolan bolu le a farm hi jalang ta chu to ati le ai na se ba kha chu nan la pi ta dilak na na masanga chu gal masanga chu me li wa ki ngai di na no ho dealer ho na to chu nan se le chun kin no ka henai pun ta chu nan se le ke he din to hi ai mi chi ano ho supply hoi ta dan ta chu nai gam sung wa na ta ati dia le chun khalani nang ta bonga hi a farm bol no ma le chun ano la na di yong cha ha poi ti chu na halo chu I ga he sa nom hin na le broiler hi athang pia min a ha ni pen ti de ta na sa la na komona min chapang khang dong ti si hanen kinie hin na le chi ji chun nangin na bol ji hi ki phachat ji am na supply khop ji na me lo ning thing zo na me lo le mi customer ho ngai chat nung zu ya supply zone am na wa zone jin am khat be se tam hi chi hi ti khat ki cho to chu mahazon ho dealer ho ko ma ki lai ja cha ma hon supply chu ama ho ma ma hu kai yu jan na ve ni ve thum to ma kai wa le a kai cha yu le ano wa thain pi wa chi chu yeng in asan hoi tai ga ki pia ga ki supply hi talo a za hu kai yung bo le ta chi ho bong hi han ta ti ting le ali ting la hu kai ki hu kai yung kha ve chu jani ja thum chang khat ve kai a kai yu bo chu to ai kin jaku ka wa chu ve thum hom khara kai ula kai cha yu to bo chu
aju chu ha lo na ma mahajon dealer ikikot pipa chun ahung kai yeng bo chu hita bazar niau cha cha adon dona sat na ho khu ga ki pi hitalo ama hona pi son yu bo chu in direct nga aja ja ki pi na ke gelda na chu ano ho hin ni ta he bazala ho na supply li leo ke hi sa chu ya chu aba de dan ka gel la ka ngap cha be lo na chu tia hi le nan dok be ke leng ani la cha ho hi na en ho zo hi am hon supply ho ham ai lo le en hinang na ki cho thu ham ai lo le amman tamam cho cho cham cha cha nen hil chen tang amman hi ticket cho deposit ki bol na sum hi amman di ho te kan mo chi yo shi hi za koi va chu around 3 lakhs so approximate na chu lu ding ti na bong ai la na 1,50,000 tamong be chu deposit bol ngai na deposit bol up cha ma hon ni supply ding a chai na lang le iju ong kai cha iju do pha le ma hon avat shi pi vat shi chu aki ka de na cha asumwal atung shi chu an le pi ju ti na chu deposit ki ko ya na adile deposit hi amona se dung ji wa koi ding na ama deposit koi chu athang pya en long supply ding no jong supply aba bo si in ba pi va ding chi chunga chu lakhat 3 lakh salut tai tau te na capital chu lakhat le sang som ngai koi bong chu in an ju phale lakhat le sang som lak thum le sang som nga bang tung ti tau te example na lak thum ju capital ju ke ka de ta na man ke la ta chu na in sa som nga ju ni pi la tung ji chung ki abana deposit pa ju den ding na sei the lo wa aha diwa hung damma hung thi ha be se ale ki diwa le deposit na pa na ju ma hon ai khat pa ki ka ki ji du na ki ta ki bol le ji bo chu acha ti le aban khat nan dong ke ning ka teng na ha broiler khat hi ne the hin so na dinga he na ano sian niau cha pa na hi ni the ahung then na dinga kg ni kg thuman pha na dinga hi thai zat ho ni khoi zat ho ta bang lu na ma tha ahung le kg ni le ke ti ho chen 30 na a cha hoi lu pu kin na ahung hoi na wala chu 39 la yo ni the ta chu 2.5 la chu thing phaji ta chu average ya ma ho ni khu hi 45 days chu 45 days hang pe 45 days chu 45 day hong thina le hang pe he kg thum fal ji ta chu anyo tham khan amediu ji ve ta cho ko 2 la na 2.2 t line ten hang pe hi 3 pha yong ma na a hoi ta ho ding a chu on average 3 ti a chi yong ma na a hoi be se lo ho chu 2.89 ti la na 45 days ye ma ho ni khoi chu aki ba sol ki na le ki mang ki ejo ke mang ti nai jo na ba lo loi din sot do lo loi di pi do lo loi di chu e ya da ki tong zo de enga tam ne do chan wa chu ki mang ni ya na adi che chena se ya chu na 45 days shunga chu ju do de ti nei chu acha lien ji ta chu acha tia le na ha ama wo he ka gel da na hi item khai gela le hen wa nu tan dinga chu ka ga ge je wa nga hi a cha za hi hin wa ding np ding me si gela la chun thil nu ma chu be se pon ten na ong nam sit ka nu di na di sana chu ai la ta ka ga se nong chu pi ham ti le ama ho hi ida naw sen banga hin sin hungai asin di dan pa he na hin kho kha di dan pa hi ni thei khat na hin su na dinga hi I chan ge ya responsibility na bui pi nga yam vet kol nga yam ti dan chu athi jong the nyau cha cha hi yo chun na itilam dola he weather hi ta sat da ta ne la cha tu hi ta ichi alhang pi an nyau cha ko na hin phai se la hin ba le thi na dinga he ipp na bolam nga yam ti dan chu when hoi ta khat nin do he to chi chu very important pen hi ama hi sensitive mo chu ano in la ni khu brooding kitiveta mun khana hi hoi ta ki tom cha kha ki koi ji chi 15 days ko brooding hoi tai bol wala hoi jo ji ta lo na ahung dunia pa na ni khan nia pa na ni sagi chan khu
32 degree quaid 32 degree ashad dan da ba sa yu bo zo neu lai ho neu cha cha hi phau le da ba head win din ma ho a degree hi 32 degree lang a pha yo lo wa le amun au namun chu da ba sa wa aba alom changa nom phau le anakidal li ji wa som nga chang kidal li ju hi ji ya ko hun phal le na sata ki bui piana mei phu ki ti aba le mi na ti tho mei phu hi ni chang ki kwai jin te sunga bong le bal jong he san ho hi wa na awum ne di yong he ki tu chana hoi ta ki tum lum ki a he a bol na khulai ko lung farm phan te hoi wang hoi chu ke lung pe in ten I kha le ko yo shi kha le na am nan chi ta a ki hong de du ho hi the lo hi chai brooding ki bol the lo ama ding mo mo ni som le ni nga sung nga ding mo mo nga hi a chum be a hoi ta bu ki sa pi lo chu hui yong mo lu lo ding alu wa nga chu pi ha alum pa chu na ha alum sa den 32 degree hi hap ta khal sing hi sa te temperature yong ka koi ju temperature ki high in tin temperature ki vent tin adap base asat base adap base ale ko mei phu ki ti pi jina mei hol yong ki cho ana abong le jan le yong kana gi pi ju ken la ya ka bol la chu ama ho ko mai kalu jina hi chini ngai kana bol le brooding dap base en tin mei phu ni ka ti hon kai nei pi to ka ki tho yu wa ka gi pi wa a ko ma chu jan le duty ki thlajina mei phu mei hol hap chu ang chi pha la hap chu ka ki thlaji wa na ko ma ki lum ji oi ki ta ki boi pi bo chu a no hi la chu ta he wang hi bui pi ngai be ta pon te le 25 days la ang pha pa na khu ichanam kha chu na dam ho ya mu long ke phau le na dam ho hi ichanam kha na chu a thu yu ba na hi chu yong hi polda ho yong hi jan le ki khai tha ji na adap pha le sun le asat le ki khai do ma ho sensitive volunteer weather control ha ngai chi na pai mo a ha sa na yong le ma hi sun le June July la le a ha sa be se pha nu le huyum lo pha le mo thi yu na abong in fan ki paisa ya fan ki ha pi ji na exhaust fan ho ya adi chana jo koi ding a hu sunga nam sho jo sa ding pai ta bol na ding a chu sumle pai alu na lu chu a cha broiler wa hi sensitive min tin mi tha shi wa ding yo lo tha sia de wang pon sun le ja ki chol tium be lo jan jong le the ngai na sun jong le pha sha kin le dong a yong ki thai yo lo ni la now chen sang a kho yo bo chi chu ai appointment chi chu kan do na chu mi khat abol nom khala ni na tu ni he ke honen na za han lang le na akel de dan pa cho angai chat mai thi do hi ya mi bong khanin na mo thaluk ba na a tun ding asum tun dilang le bu win tin na tu ying ayong hi ke bol hi mi bong kha mi tam tain na ho kha di tai la kum ni lang ta bol ta tia khutikit lo jo mai from kan snake game ki chimte hone na 99 in phat to lang ki ko su jo ta bong yong khu ki tu ji jo business khat ki business in tin na ta sia success lo ki jo kun lai ta 42 days la jong abong la hung dam wa gui sa hung thiu ko chi pha le chen ki frog ke and sum jo si en jong tam ta ne do yo wang thiu ko hi chi khu apa na hung ki frog ji cho chi pha jong ju tam ji nai le hi ta up down ki chen tin ho san na ta thupi ta in chen do na ta jong hi be she lo na ai wa che ki to dal na ki wa na ki hing thei ki hin su na khat ki tho na ni tam ta oi pa ka chun pasai tin pati ki chim ta bong a ti cho direct nga ki hit ti na hi chim tho cho ma ta yong hi cho he le kin a kiang ho yong hi tai hom ji cho example I see what ka ti ai tai a kiang ki su lo da mo I see what na ka le lu ji so lo ai si wa na koi da I see what ki koi jo ta treatment ki bo na
dan ya hospital lang dan da sana clinic on koi tha pe che dan ta khuti ta ba tho de na ka gin cha thim tho ji chu na se ma cha ma sensitive wa le na e nau sian ho sang a sin ha ma tho de dol va lo ang dam mo bu shi hi ve nom ke ve ta ta yang bu shi ve chu an yeu lai wa yang bu shi hong ve he isu dam jo lo wa 45 days chana ko azu chana ko bu shi pu ma yang ki zu tha yang bu aji chu lo yong he sang som chang ki siang yi bu chu lo cho na jo ho lo la ho jo ho man ta tam the na lo pi ki lo wa le an now to control bon le atolango alulango jana lol abu sheve tai jan le chomlo le atolango ai ona hoi kit lo na ai on dameti le lol langa ki pan kit na shunla sala le na ha ni yo le athal nga hon ki shevin tin ma le ma hon mo chi ju na hon ki sai ju chi chu in tin ti ya de shun le en thom cha cha ki pi ji bu ashat lai le jan le khun akhan phan he ma hoi jana khanguna en jana ha ni wa le ama ho de pha chi a jan len adim dim ta ba ka pi ji ba shun len thom cha cha ki pi ji cho chi jo sensitive na na jan len khang ni khat le hin ma ho hi 100 gram ta ba khang jo we ti cho ai ji chu ka la la le ki te yeng ji be ta tu lang he te yong ki te ngap lo e ti na bo ti lai cha na tha nom cho na te yin de cho ni ko yong ki ji do thi ho ja jong hi le kha ko tu ni de ni ja chi chi kha da thin ni thin ta ki ji tu lang he ji yong ki ji ngap lo ta cho ngin le ti le na khat le ni na do be la lai ka tin khalani mim abol nom jong thoi ke jong kana thanom na masanga abol de dan kana lo ya kana don lo ta ya jo khalani abol nom mo in a het nom tan ka ta asanen ichi broiler farm ni alit an yaw wa pu de na lang pi khana na nga ho ti ham e lo le chi sang an yaw ja pho khat in bol do na ding ai capital ta te na lang pi a he sumi za ta bong hi lut ding an gin cha na a ki vian the na ding example ke a hi ga sei ding a cho fish square ji jana ma yong hi ke dung 60 ya vai 20 cho cha chu a ha ta le je ko ki koi jo cho che abu sa di dan jo me yo shi ki ni cho diagram na ki mo sa the lo cho to hi ke ha je ko ho do cho chi anyo wing ga sei da tin hi chi size in alu ja sei yin na mi a het no de 60 by 20 cho hi cha hi around 2 lakhs lang lu cho pat na ding ki pan abu sa na hi cho ha cho chi ki normal ka sa na lai tham khan a ki hoi sa de wala 3 lakhs lang ju nukta lu ti na cho lang van ho na chi go me me ki sa na lai a tul rong hi min cement te na bol le hoi chi hi ya na cement te ni ki jo hi a I ho lo hin cement te ama he sensitive na ju cement te na khoi bola le a hi ho he nui langa the lo ti wan na hi chi tul he hi le ama hi bacteria cho chi bacteria ho le nui langa ji hi chi hi so ta hing ji ti cho hi chi chu cement te ni bola le a kha bing a chi yo pa le shu thieng le tu yai khwa lo lai hoi kap le bacteria she me ti nei cho na cement te na ki jo le ki bol cho chana cho bu hi hoi tai sa le sum chu lu abu isa hoi chana cho a cha yong hoi the cho thieng sela se dia tu na ami among khanin ki mo ba ho ipi time pass a ti thei lo cho chi atiwa bu hi mo sa yi wa ai wanga chu maintain ha bo nga lo yong hi da ba kha ki ka cha yi cho I tho do pha le thilum dan chu ta bang chu lak thum ke ai lak ni ta bang lu ne chi chu hi ale ki pat na ding a chu abu sa me me chu lak ni ti na chu na anim pe na sia ke chi chu nga chu aba chu ga sei be le adaba ho atui bom en bom ho na hin chu na ding yo ba na la electric ho yo fit ni na la na sum hi min a zo lo na wi pem te capital he lu chu capital li ni chu a cha he
ji ya mi yo si ki mo pat pat the lo na ตาฉะนั้นอ่ะตาบ่งให้เนี่ยขันชิงที่ว่าบ่ได้ติเลยลักทุมจุกิกินเต lak thum ju ki kin te de นะลักทุมเบหิละว่า maximum ที่เทเราได้ตินะแต่นั่งบ่ไล่จุพะจงนะสดจัดตานะ tu lai a tha in bol di dio de chin cheu jong man kal diu te ke lo ka sa la lai na ji set ji chung hi mai e ya bon agu hi e ya ngen chu la hi chi man a chu thom ne lai tha yong ni ko tha yong hin la ngai na e ma gu ho e ma nyo ne ki pu do atam man ai tha ke ha shen na ka su thom na a hin mi a bong tham khat ama tha le jung goi ma yo shin ke cho ho ding a chu ma I se hon chu chi chu I chu men ki gin jam ngai na question kha ka do be nom om kin na pon zo la lam ka hi hi chi broiler farming hi khalani mun chum chum ma jong hi ta ji chun na ka za ka thu za dan hin na lam ka poultry farming association ki ti khat na ka za ne jong le detail cha nang ka het lo ji chun chu ta le a hen nom jong khalani the hi ji chun na hi chi chung chang thu hi poultry farming association chung chang thu hi cham cha nin se pi tong I pi ti lam do ki pau me chi farmer association hi a umit masa chu me lon ana hali jiu chun hi ti hoi farmer association hi an ki phut do yo pun to ai mi mahajon dealer ahung ta I ho sungle ho sungkai ki chop the ta ye wa he an ki gi alin chi kan phu do tilwa chu mi som ni ham be kan hiu na awa chu bolu te ta kan bolu le pachenu si chu hong chi tu hin mi som gi lang ki phatan na lam ka poultry farmer association tin ki